Kaj si hotel reči? Ja, cilj Lige prvakov. Final Four Lige prvakov. Ja, s prihodi teh igralcev in vseh novih obrazov se cilji definitivno dvigujejo. Upam, da bomo čim dlje prišli v Evropi, kar si vsi skupaj želimo. Mislim, kaj pričakujem v tej sezoni je, da se bom veliko naučil od teh novih starejših igralcev. Vem, da kot kapetan Tine, kot tudi ostali drugi, lahko ful doprinesijo novega znanja ekipi in verjamem, da nam bojo mladim igralcem to znanje predali naprej. Aha, cilji za sezono. Ja, sigurno cilji so se z njihovim prihodi dvignili, tudi apetiti. Jaz mislim, da sigurno mora biti cilj Final Four Lige prvakov, ampak v bistvu vsej, kaj si hotel reči? Ja, cilj Lige prvakov. Final Four Lige prvakov. Pa najveći potencijal svakako vidimo u mladim igračima, jer igrači koji dolaze iz inostranstva, slovenski reprezentativci su u ovom trenutku već dokazani i njihov nivo igre je svakako izuzetan i zadovoljujući za sve ambicije ACH Vole, ali ACH Vole ima i mladi igrače od kojih očekujem napredak i kroz klub i kroz reprezentaciju. Jaz bi rekel predvsem v mladih igralcih. Oni imajo ogromno potencijala, ogromno prostora še za napredek. Mi starejši smo pa tukaj, da jim pomagamo. Se strinjam. Ja, potencijal za napredek. Predvsem mislim, da se moramo tukaj mi, mladi, prevzeti neko odgovornost, pokazati, zakaj imamo predispozicije in se čim bolje odrezati in pomagati vsem članom ekipe.